Yakhuleka kithi eMantungweni nina benkunzi yakithi usobovula yamjula ukuqaya umgibo usigoba kumashoshoni umzilikazi kaMashobana usibopha sishomo singumquba kubo kwasokhumalo isinambatho esagxapha senyele emanyandane injumbane yadluselwa lenqala yabhasela ngabasondezeli kwantaba induna insingo yasha uphawu kwezikwazanga endaba ngoba ishaye kunyamazana ingwane isidolofiya simnandi sehle siphundo uyitika wayitika uloziba waziwa khamuluka inkosi yakithi emhlahlandlela leyo inkosi umzilikazi kaMashobana ngikwethu namhlanje nina beqhawe ngikwaphenduka ngizochaza kafushane nje ngesibongo sakwaphenduka noma esakwaphetuka nina bezulu eliphezulu isibongo leso esiphuma umdletshe kalanga wakithi kwasokhumalo umdletshe kalanga nina beqhawe uzalo lwakhe abesende lakhe batholakala kakhulu bande kakhulu eMpumalanga koloni nina beqhawe abesendeli kaMdletshe khona nesigodi lapho eTsomo esaziwa ngokuthi semdletsheni esaqanjwa ngaye umdletshe uzalo lwakhe lulapho luzinze lapho eTsomo kukhona nobukhosi bili ubukhosi obulapho kukhona ubukhosi bakwaphukwana nabo bangabesende likaMdletshe kukhona futhi nobukhosi bakwaTshangana naye ke uTshangana ungowesende likaMdletshe kusho lobo bukhosi lobo bubili buhlukaniswa umfula iSojana nganeno kubusa abakwaphukwana bese ke ngaphesheya kubuse ke abakwaTshangana ziningi ke izibongo eziphuma kuMdletshe kalanga singabala sona esakwaphenduka sibale uphukwana sibale uTshangana sibale umgoqo sibale umacozoma ziningi nina besilo bathakazela kakhulu ngaye umdletshe abesende lakhe umdletshe bathakazela kakhulu ngaye umdletshe nina beqhawe abakwaphenduka ke nabo baphuma kuyena umdletshe bande kakhulu eSterkspruit endaweni etholakala khona eMpumalanga koloni bakhona ke nase ehlokweni ihlokweni ke indawo lena eyayikade ibizwa ngokuthi iMount Fletcher ngaphambilini nina beqhawe baningi ke kulezo indawo lezo ophenduka bese ke ophetuka nina beqhawe sibathola koLesotho sibathole koQwaqwa koPhutha Litshaba ophetuka labo okuseyinto yoyodwa nophenduka nina bezulu eliphezulu khona futhi nesibongo esiphuma kuyena ke umdletshe kalanga esakwasijemlana sibe sitholakale futhi nakoLesotho koQwaqwa kulezo indawo lezo zikaHosi Mshweshwe uma ke usungalena ke bona bayibiza ngokuthi bangabakwaSijemlana bayibiza ngokuthi bangabakwaJemulana bangabakwaKhumalo ke oSijemlana noma oJemulana bayatholakala naseTsomo eMdletsheni nina bezulu eliphezulu umdletshe lona ngwaseMantungweni nina beqhawe akuyena owakwamthethwa lona owazala umsindazwe omdletshe bakwamsindazwe cha ikhuluma ngomdletshe wakwethu nina bezulu eliphezulu wakwaSokhumalo baphile abesilo bengizosika nje kwelijikayo mayelana nesibongo sakwaphenduka noma phetuka ngisazoqhubeka nje ngilokhu nje ngiyiletha nje ngizethula izibongo zaseMantungweni nina beqhawe izibongo zaseMantungweni nina bezulu eliphezulu ziyatholakala ke na kuwebsite endinaneni.com iwebsite ebizwa ngokuthi kithi endinaneni ke kwakuwumuzi wenkosi uMashobana lapho kwakhulela khona umawela wakithi naye ke kwahamba wayakha indinaneni seyivusela ke eGoli indinaneni yokuqala yayakhe eMkhuze kwahamba wayivusela eGoli waphinda futhi wayakha sewelile ingulukudela esengakwamthwakazi umawela inkosi umzilikazi kaMashobana baphile abakithi eMantungweni baphile bakabheje weguma ubhacabhaca lwabentungwa inkomo enye igijima kuyikamavimbela ingqela kithi kwaSokhumalo elezwa ngomoya ukuthi kuyadliwa kwangena etsheni inkosi ubheje leyo inkosi yakithi etsheni niphile Mantungwa kaMbulasi.